Ia whaatalofa atu sa moe le ni tu la le aso. Ia whaafitai o ana nafi o le aso sa o le tuitu. O le whaanaunga lava o le wha. Ia mawhai un tātou whaamanatu le aso maliu o lo tātou wali i whaaula. Ia ai mese ai. Ia tātou maua maa awa o ina le anganga. Ma le winga le o le ne event. Pito sili o na mawalunga matahua. Mama tautia fo i le o langa o le tangata soifua. Ia ua lewa nga ofia sa. E whaisinga o live. Ia ai sa tama whai pia e wha amamalu. Ia le weekend wa mawai atu. Ina ia mawhai ai. Ia ona focus fo i le winga o le Easter. Ia ai o ke le i amaka. Iailo wa o wiloa ma o mautinoa. O le to atele o nisi o tato. Ia ai mese fo ia nga yo kako lava ka ngaka i le ngaka i Samoa. Ia ai mese lava ia tunu o i fafo. Ia tunu mamau. Ia le anganga fo ilia. E fia tuli loa lava. Po o mea o tutupu mai i totonu o si o tato inga. Ai mese lava i le vaenga lava lea o whapo o polo kiki o alu nei. E pe o na whai atu fo isa o whaamatalanga i le tele o au live. O ke kauma whai lava. E ave ese ia vaenga lava ni whapolo kiki mai au live. Mai au virus. A whaapea fo i o ke o iai. Ia o ke le manga au e umi sa o whaasua. Po sa o kalakala ngoa iai i vaenga na. Awa e tele fo i nisi vaenga. O te fia whaasua hai. E peila o le o langa. O le o langa o tātou i aso lava ia. O tātou tupu ai. Sa tātou tamai titi, ma tēnei titi. Tele ia memories. E mawhaiona o whaasua ai. Ia o tele mana o fo ilai. E alu tele la o whaasua a nga i nisi tangata po o nisi ainga. E mana o lava lea whaia. Whaatele pia lana whaasua. Ia te ia lava ia malona o langa tupu ai. Ia malona fo ia inga. Ia ia langa i mea whaaporo kiki fo ilea. O vaenga la me ia i te tonu o le whainga malo. Ia o le sau fo i mai o ilisi tu. Ia o le a o iai. O vaenga la ni. O te fia o iai. Mua. O lea o ke kilo aku. Ia sa o whaanungulungu fo i le live. A lea fionga i le palemia. Ia wata ua mai ai. Ia lea fionga ia mau. Mau pue mai. Ia o te fia whaasua i eisi vaenga ni nā. O te toe fia pa i tasi fo ia. E le tele. I le mana onga o whale lātai. Ia ai longa o le tu malo uma. Ia ai pei e amatu sa o whaamatalanga. O le mana onga lea sa tato le wakako whaalungo ai. I lunga o penga ta whailani. O le siwa ainga o te fia o la titi lava iai. O le milionga fo i lea wa whaalungo aku lea wa saha hua mai. I polo kalame fo i lunga i lunga media. Ia. Ai la nisi mea o ke koe fia pa iai. Ia. E whaeloa ako lava i skani. Ai pe o ngai vaenga e kolu. O ke fia o iai lo whaasua. Ia o le i amataina la ia si au fo i sau. Ia. Ili se sau masau. O si sau a fo ilele ku maalia ku lava. A kongu lava i whaapea i fo sisi. Ili make sense ma fo no o lea whaia. Ia pe whaapea i fo sisi. Sa o le ia floro. Ia mantua fo ile wa kele anga yo wingoa wa create i lunga o ngi mea o YouTube channel. Ia pau lava. Wai pule lava kangaka ia. Ia. Ai. E mua lava ona avatu se whaata lofa.
whaapitua. Talu ai, o le nei channel, e whaapitua lava mo nai ta mama tina matutua. O na o le tina matua. E sao. Ia, e sao. O au le tina matua. E whai fo i lala po kalami. E pe e kau take tai ia nei tina mata matutua. E ui lava e le iloa pele o ye se malama anga o nei tina mata matutua e subscribe ai, ia ma like, ia ma comment. Tonu lava o lo ia ngai 60s, ma ngai 70s, ia po 80s fo i o lo mawhai. Ia e lo langona fo i le o le tele lava o i lātou i le 80 between 70 ma le 80, 90, ia wana ale mata lava ma pulu le ie afu ma ata mai ai ho o lo aka mai ma wasinga aka i whaasoa fo i alea whaia. Ia, ai, a whai o e nofo ane ai, o e lea e whai le whaiva o le maainga o nai o mātua, ia po o si o tina, po o si o tama. Ia, subscribe pifoi, subscribe pane, wa o le ngā uma whai o ngā whao ngā fo i lau TV, i le remote, e subscribe pai, ia ma like, ia, pe ia ma ko mingi e fo i wo le mo ki ngoi vainga nga ia e whaatalo whatua i le wha ia te o tō umalawa o tinama ta mamatua o ma whai o na viu ia ma mai moa ina mai fo ia la o vido i le ni tu la le aso ia po le afiafi ia e le mawhai fo i ona tua le whaatalo wha i le mamalu ma le paia o Samoa atua o fea lava ni nofuanga o maa ua mai ai le whaasoa le wha o le afo i se tau mawhainga le wha o le afa a manu atu ai i le nei vido ia e lafo a ia ni se i nuu le aina ai te loa ia o le a mata loa o na avatu se whaasoa le wha e winga i mata upu ia o le mata upu mua o le ua o wha longo atu ia o lea ua toi ai le wha moe po se mana onga foi o le awhionga ia ma po e mai ia whatu lo lava i suwafa foi o ainga o ta ua ia ona o le fia wha malama ina ia ma se isi la fia foi po o ai tonu le e whaianga i ai le whamata langa le wha mana tua foi i le amata mainga i lo na uru whare mai ia i lalo le fuale i ta apipi o na alu lea ia watu ua o le i ta apipi ai tu e whai ngā pārota ia ma mafuta atu ai loa ma fili ai o le alu i le fua le fast ia wale sa ia i le ima sisi o ka koui i le umanga kua ngā mea ia ona ale mea na tupu o le ale mea na tupu i le taimi lea watu ua sauma le i ta pipi a fio i le fast o le mea na tupu ua fuli tua i le fast ai fili o i le si vaenga li ia fia mi malana fo i vaenga o ani o langona na maua pa peila o le vaenga kongwa la lea la aluaku ai loa so umafaufaunga ia masa fa unga fa nganga ia le fa ia e pulea u ko pule lava tangata ia malana fa unga o ai pe o le vaenga to inga ua a fio aku i o i le vaenga le o tu ua le fast ai a fio aku i o i le vaenga lea i fai ngā malo lea
ngā makungi. O ani o la ngona, o se tangata sa tu i ele whaatua ma le tari tonunga. O ani o la ngona. Ile ngaka ni e fo ia. O se la ngona mafakia. Mafakia an mafaufa. Mafakia an mafaufa. Mafakia le loko. Ai se a. O sui, o whaipule umasa kuu ia ile wha kua. Sa kako lango inga mai ele kako kalikongunga. O whaipule moni nei e alolofa ile awhionga ile i palemia. Ia, o le tai fono ile nā fo i taimi. Ai peika ile ulia. O auia, o langonga ha. Sa mafakia ile loko. Sa o ifo le anganga o loko mafakia. Le mafawhau. Sa ofo, Sa ofo le loko. Sa mafakia le loto ma le mafawhau. Sa le maukongu. Pe ai se awa mawhai ai. Ngā whai e ila kongi. Ia ngi whaai unga. O le whaai unga. Ua ma lepe ai. Ele ngaka. Ile pāti. Ai o le whai ngā mālo. Ia. O le ala le mea le waku la imangi. Ai ele i o la vainga. O ani au langonga. Pe o mea ngā e kuli. O ani au langonga i le ngaka ni ngā ua kupu le ngei mea. O ani au langonga. O kei loa. Toa tele o kou. O tau uma. O e sa lango mālosi. I le whai ngā mālo. Ai maise o le awhionga tai fono. I le sunga le la aulion mali e toi le nātaimi. Ia manisi o le vaenga wha upu whai. Sa tutoe malango pia. Ai peikai. Sa langonga le loko mawhakia. O ngā o la kou ngenga o esi. La kou ngenga o esi. Mafuli kua mai. Ua ka lepe ai le whealo whanginga o le pāki. O le ala le mea le wakula i mai kamini. Ia, ua ke i kalinga, ke i le loko, ke i le mawhau. Ua whaalongolongo aku. Oi, o lea ua koe whiawhio. O la ukali, ne ai, ele kakau. Ele kakau, ia o la uanga kali ia ngā oa. Ele kakau, e whaafewhea o ngā kako kali a inga. Ia sa fuli kua, sa lako le lango, sa kiele le awhianga. Ele ngaka le awhianga o sui whaipule, sa filifilia e lango pea, ile susunga, ile la auli o mali e toa. Ai, sa awhia ai. Tele le awhianga tele le awhianga. Le awhianga a mata mai lawa ile susunga, ile la auli o mali e toa. Se ia o lawa I whaipule taitas. Sui umo le kapinita. Sa lango ina le awhionga. Ile taitai fono ia la auli o mali e toa. Sa awhia, kele le awhianga. Ona ua, o la kongi sa fili. E furikua. O la ua la kali iai. O so ua manga kuwai vai ngā oa. De ai. Ele kakau. O ngā koi ka lia. Ele whai ngā mālo. Ua tūla I mai nei. Ia le vai ngā umalea. Ia. O kei loa ia o kou. O ro whapea mai. Ao. Ia ai o ke whapea aku foi. Ao. O ia o le ani mangaku. Ia o lo langonga na oa. O sui uma o lo lango ina male malo. Si whai ngā malo. Ia o I mātou fo I mātou te tutu. I le mea ua sao. Ma kalawhia mai. Ma make sense. Ua le o koe iai. Ma se whaakuakuanga. I la o le awhionga. I le awhionga le ali I whaipule. Ua koe fia
fo'i mai. No, le ai. Nai matango fia makalawhiangan. Ia le tūlanga lea wa e iai taimi nei o le tūto tas. Tūto tas. Nai matango fia makalawhiangan. Hei ta apipi, fast, o le afo ile si paki ile nga umakungi nang mea maka. O le supu. A le afo uko e fia fast. Ia. O lo una langona. So una langona vai. Ai ele o ia te au ele o ia te au se pule. Ele o ia te au fo i se whaai unga. Ai ko keiroa. O le whaai unga. O le a whaia. E le a fionga le li pale mia. Malana kapenita atoa. Mal whainga malo. O le a lava le whaai unga a whaapea. E uane o se whaai unga o le a toe talia. Ia le fionga i le whai pule. Koe fo i mai le fast. Ia. O le akalia lava, ma le loto, ma fatia. Awa e whaingatanga ngā ngalo. Whaingatanga ngalo ia ngā kai. E ma whainga whaama ngalo, ai le ngalo. Ia, i le, ai fo ia, le a fionga ia tuia ma. Le a fionga ia tuia ma tai ali i seu. Ia. Sa ia foi o langonga whapenga. Sa le moki ngoa fo. Ia ai peika. Tātou lango i le filifilinga. A le ai a fionga le li palemia malana whainga malo. A whai lava o le latou whaai unga ua talia. Ia ma ua. Fio konta po latou. Ia. Ka kukalia. A whai e ke whai mai, e te alofa i le awhionga lea li i palemia, ma e lango i whai ngā malo, ai ke e lava i alo loko ma lo fina ngalo, ma whai ni au tusinga, e whaaleanga ai ma e a fia ai i a fina ngalo o le whai ngā malo, fo i ai mese lava i le awhionga lea li i palemia, ia, ona o whape atu lea, e sili pe atu kako mali rie kako lango pea i le finangalo o le awhionga le li palemia ai wa otalia ia le awhionga i atu ia matai ali i seu o le male awhionga i atu ali i seu ia wa otalia ona o lea ua finangalo i ai le awhionga le i palemia malana suia kapeneta ia i whai ngā malo maanga ia ngāku ia a whai fo i ua a waku sa uwha makalanga e winga i le koa kolu o awhionga ia li i whai pule ia ai ele o talia i nei seisi ia po o awhia i se whina ngalo seisi ia o te wha amarulu watu o la lava lea ia ai atatau e wha aleo ai ia so wau ma whau ma vai ai le whai ele whai ane ai ia so languna na oa ia o le isi o le mana o ngā fo i le ana wha leo ina mai i lunga o penga ta wha ilangi sa au taha ua fo i le isia o live le isia o video le anga umaku nge o le ala u kalangoe le mea fo i le o le handpick ia o le ale wingon na wha matalanga o le ua utala no e le handpick o na o le ele o se mea wha maun wa pe lai fōlinga mai i lau whaalongolongo atu. E sa o ai i el saunoanga i le awhionga le i palemia. E fōlinga mai wa iai ni manatu po ni langona
o mai i le tumālua whalatai. E mawhai e le awhiunga le ali i paremia. O na fili ia le whaatu mauina i pia. O le hao le malo. Watua, o ke makuai o lango ina. Ia le fina ngalo o le awhiunga le ali i paremia. Ele ai. Ele o se fili ngani na e whaito atasi. Ele awhiunga le ali i paremia. O le fili nga a Samoa atua. Fili nga ai tu malo umane ia 5 tasi. Ua i totonu o le panemene. Fili nga ai tu malo o sa fili le whainga malo. O loo iai i totonu o le whainga malo. Ai le tu uai. Ia le fili nga foi. Ai tu malo. Ele o iai i totonu o le whainga malo. Ele o la mo limau o la o whaasua. Ele mawhai o na handpick. Ele a fionga ele ali i palemia. Le whaatu mauina o le ao le malo. Ka kou kilikilo le handpick le nga handpick ka ai. Ele a fionga le palemia pifoa tuila ipa. O le a fionga i ato filau iti na handpick. Ia tuila epa o fere me wo o iai. Ka kou kilo le handpicking o le komisinga le anga umakungi o le ale me anga o iai. Ka kou koe foi i le handpicking o te loa atu i le situ na handpick e le afionga i le ali i palemia. Le sisunga le la auli o le mali etua. Ona o lo na alofa. Le afionga ia fia mi. O le ale mea nao o iai. O whaailonga umana. Ia manisi mau wha ka inga ese fo ilia. Ele o iai la u. Ai pei o ngai mea mangingo ngā. O ngai mea fo i kokongu lava o le. I kokongu whainga malu o Samoa. I makanga luenga. Ia o le whaafika hauli le ngā wake lea. Ia le whaafika hauli. O ngā ele i sao. E mafua mai. Ai, o le si mea keilua. Ele i whaapea ngā sasi, pe ngā sese, ia le ka inga o matanga luenga, ia po whai ngā malo. O ngā ele o iai le to mai. O ngā whaapea ele o iai seko mai, pe po si poko. E whaakau kai a ngā luenga. Ua mafua. Ua le ai se wha maongi. Ua le ai se alofa. O waenga umanga. Ua wha... Ua o ai i le sese. Le kau ave inga o makafa i oi. A ka i ka ngei. Po wha aululunga. O ngā ua i ai le wha maongi. So o se mea lava e handpick. E se tangata tu o tasi. A o se mea e kakaunga i ai nisi leo. Ma nisi e fili whaakasi. Ia, o inga e iai loa mali whaafika auli. E tupu e le whaafika auli. Ma avea, ma papala. O le po ula ititi. E avea ma papala. Pe ale sa, pe la ua whaiaku. Ia sa ufa makalanga e wingan vaenganga. Onga, o lea wa amai le manga onga ave sa o lava i o i lea fionga i lea li i palemia. E pe e fōlinga mai, e mawhai lava i lea li i palemia, nga whai le filinga. A wā o ia la i palemia, ia, ka ko whaalorongo uma lava i le saungoa nga lea li i palemia. Spot on lava le saungoa. E le fili e tō tasi. E ila i se o mawhawhongo fwere tapia. Ele o le kaimingi e koe mawhai e koe whaasa o le sese le nga whai e le awhionga i. I atu ila e pafo i lona tangi tūlai mai. Ele o le kaimingi e koe whaasa o ai. Koe ku waku ia i a tupua i le awhionga le tama a inga. So e whaasa o le mistake o le po si sasi. Ia ai longa se sasi. Ia,
e pe io ka whapopoku ai masinga vaenga, ia a kongu na vai e whapea ngi sisi. Sa lele, ia pe whapea e sisi. Ia, mi whawewhia ko e kupu ngā mia, i le ko e kupu, e mawhainga kupu, pe a mā whau lo loko, i le whainga ngā whai ai, i le au wala ngā whai ai, ia male anganga ngā whai ai, pe me ele anganga o i po i, ia o i male anganga ngā whai ai, ia o ngei whaasoa umalea wha, ia e fili a oe, a whai e make sense, lele, ai a whai fo i e le make sense. Ia, whakaaki angi au ka whai, i le pe kongi aku i ole i whafui, pe a o e laka aku si whai koa, ia, kau ai aku ai, ia, o le isi mea le o ke ngō whapea, ngofo a whapea. Pe ia, kau na whaisinga o whaasoa la kiki a, e wingana i le milionga, o furniture. I le shopping spree, o le o maa wala e po o onga le shopping spree. Po ile ngā alu e shopping spree. Ia, ai, o lau kilo. Ai longa e ko akasi se kangaka e unga mea ia. O lau kilo. E fōringa mai. O si mea lea. Ia, o minga i mea lea. Ko whaakasi umaloa. Mawai, ia, o le a whailanga whaakau. Do you really believe e kasi le ngā whaia le whaaluari ngei milionga. Pe a whaia sao. Ia, a leo o vai kua. Ia, ele se mea na ui whaasoa i fwoi au ia. E wheo lolo a upu i e whaiako. I upu lau ke wa ai i lungo le Facebook. Ola, awala le ka mai sisi au whamakalanga. Awa le kai whakusakusaria upu i e kaukala koe le wha. I upu lai, wa whele le i angi solo i lunga. Ia o lea fo i lunga i YouTube pisi vaenga. O le isi mea. Pea wa kakau o kako kilo. Ma wha ai loa mai. Le deeds of settlement, for le harmony agreements or whatever they call it. Ele o le kaimi ele ngei waka kaonga sa eu mai lunga. Fa ai loa mai. Po a kongo a mea o kongo ngei kuskusinga ngei agreements. Ia, o pe iai fo se a wala ai iai lo wanganga. E kakau onga mawhai, e le awhionga leri i pale mia, mananga whai ngā malo, o na requestinga, se kopi, o le agreement nea ia, o le asa au kalakala noa aku i la uvido fo iwa maia, e wingala i ka pinganga o kako ia maua ni mafukanga mawhanga makala ngoa e winga i koe aso muli o kako awa o lewa e 60 plus loanga i lunga e ke lei lo ale kainye e ki sa vali aku i ole ai pe ia ai alua e a ko se isumu ia so a mai lo vai ke wa e pa ai lumai o ia pe driver ko fo i se kaavali. Ai sa se kaavali a se isumu. So ai oi ia mai alu aku ai lava i le ko fo i mai. A ola ua umanga ka penga ka maiki. Whaailoa iai po a umanga onga. Whaailoa iai i le mea la lea o le alu aku o le kangaka. Ale ngewa ko fe sili. Ko fe sili po le ane mea nga manga awai. Ia o au ia. E whai ngofi e whaailoa fo. E whai le video whaapea. Ia pe kusi. Ia mo ka penga mo e le ngaka. Vai, e le ngaka i nga kalakala ngoma loka a inga ma le ka whanga. Ai kakau o nga whai se video. Ia pe whai sa o kusinga.
Awa ia mo ai, mo le ainga poto. Awa, o le kele o kaini, se lava le mea lea e pelan, e whanau, ia awai o le tinale tutui, po le tamale tutui, o ngā ka penga ilia, ia ai o mai loa, ia le ainga poto. Ia sa ve umaloa le whainga o mea, o la ua uma o ngā kou mali li ai le whanau ma tamaa po tina. Male po le tau tamaa po tau tina lea ua alu atu e le tau fo i mai. Ua uma una o tau whaawasenga ma. Ia, awa o le kele lava o isi mea. O le ainga poko fo. E iai lava lo lako leo. Ia, ai aka mawhau ai ngai vai kaimi, ma le suinga o le olanga, ma le suinga o le olanga, ia, ma le esenga fo i o le ngā fo i kaimi mangei i ku aso, ia ai le ngaka le ngā, a me se ala i a inga ia i fo i lea i fafo mangi sa mo. O lo ua manga ku ngā awa, e ku lava le whaai unga muli o le malilienga muli i le tamā po le tina ma le whanau lea e tatoi a whai ua maliliu ia mātua ai o wa mākukua le whangau ua whai ainga e kakaua o ngā ku pēa le whaai unga ia lako se banganga o la i ti whanau e le o iloa e lako ia le kaualumanga ma whaaluma o ngei mea ai mai se alo ke kala ngoi me ia o maliu o le kaumawhai a kua lea wha ia ma se mawhauwhaunga fo i o lea wha o le vaai alofa fo i lea i whanau ma le kaumawhai fo i lea e whaawhai ngō fie mea but still look good ia o tātou fo i awa fo i le kako whaamawhanga ia kako soani fo i ngai ai mesea e kele au ngai inga fo ia i lima vai e au sange ia e ese ia malusi anga o inga e whai fua fo i la ia mea e whai ia e peo o ngai mea la iki ngā whaapea lea wha ia lea ua maua se avangoa e whaasoa i mea ngai vaenga ngai ua o iai loka mawhau wha o le kele a kuskusinga o ke va ai pea iai lungo Facebook o ngā wafo ia wa se ase au ka koi kuskusi lungo o le Facebook ai pa mole a whai o le whautuanga mai a mako ngei ua 60 plus. O le toa tele o mako age. E whaale fia e o mai e whai a kungi videos ele o ele paua o lako ia po nisi fui. O lo o fia whaasua. Ai le o ele malama anga i le whainga o mei o videos ia waikaunga create lau YouTube channel. Ia o se whautuanga na mai i lo ufo i tangata matua o wa o lewa o sinia. Wha mole. Se wa ai kako kuskusinga. A kako i loa le kuskusinga e ongoa a fia ai ia le langona e a fia ai le loto o le kai. O le whainga malo. Ai mese o le mamalu i sui whaipule uma i tono le kapinita, tono le whai o le vaenga wha upu whai. Wha mole. Wha mole toe tanga i ane i lau tustusinga. Pele o a fia ai lako. Wai ele fo se au ngā kau ke lango ai. Ai o kako upu lafo o kusikusinga. E a fia ai fo i o lako langonga ma o lako mawhauwhau. A iaingi mea whapenga e a fia ai lako. E le solo le ai fo i.
le whainga o le ngaruenga ma kiuke ma mafa ma le ngā wā. O lo whaafea ngai ma miniska, ia o sui miniska. Ai mai se, o le awhionga le ali i pale mia, kako ungo sai, kako lango pia o le ale lako whaaiunga. Ia, a halu fo i wa iese whaale kong. Ia, o la kou lava. A halu fo i wa mata ngofie. Ia, o la tō fo i. Ai, o le mea ka ua, o lo o iai pia kako lango. I le kaimi whaninga ka, ma kaimi walele, kaimi so longa fi le mo, ma kaimi wanga ngawa. Ia, pa wale mea kako, o le lango, tatalo, ma ana pongi. Tu watu i la tau i le ali, so ani, ia maua e la ko, ia le poko, le akamai, o lo la ko manga ungia whaafoe ai la ko kiuke, o le kingo ma losi, ma lolo inga, ia, awa a le mawhai o ngā maua mea ngā, ia, o hoki a ko le whainga o le ngaruenga, ma le kau mawhainga o le atunu, mea le ngā e whainga o fia ia kako, le avaku o le akala ma le akala. Ai, o ila kōro o whaangai o ia uma ia manga onga uma o kako, ia ai mese foi. Ia nai o tatou a ingolo o au mau isa moa. Ia, o keilo, me o paule o ngai mia foi ngai vaenga sa o fia kalangoa. Ai, e avatu ele whaatai te le lava mo o tō malava o lo tō pa ia ma lo tō mamalu. O mawhai pia o ngā viu mai ia videos a lea whā ma whaafofonga mai fui ma whaalungulongo mai. I se vai vainga a lea whā po o floro o lo o tui nātu pia. Ia a wāfo i se kako wewe ai vangai lea kaimi ma lea kaimi lea aso ma lea aso. O ngai ke le aise o videos o ke lo ele o viu inga i toa tele. Ia. Tama whai e viu uma videos a le wha. O isi videos ia e maua ia sa waka. A e makamaka ngai pia mai mua i videos mua a le wha. E ke iloa kua le confidence o le wha. Pie e whai a lai e hold back fo lele. O ngā ele i confidence le wha. E se fo ila le o mime o le whai masawe. E pio dai le confidence. A wale fefi. Ia, wai le ai, se mea lele, po se mea onga, e maua mai le fefi. Ia, e momori atu ai le o le whaafitai tele, ia te o malava, ai mai se ai o lo o ko meni mai pia, e to i titi a virus uma, e ko meni mai ai lava. O le a o tusia o mau tosuafa, ia o na o avatua le o tosuafa. I se video o le a so o ai e ma nai a fo le fai ma fa ai lo atu tau suafa e to te sila fia ai e le manat fa tau waa pe iti le tilo le fa ia te o to sunga o afionga o tamali i fo ia tama itai o tina o lo ma fai ona fa lo mai pea ai o le isi mea, awane i ngalo. A tau sila ifo o ngai iai le tioi, ia, a whaapia e te o omi, o le a avea loa o e ma member, ma membership i a membership for my channel, e te maua i lava ia le tele o videos uma, ia po o oe foi, o le a mua maua ina videos, ia po o rai, ma, e iai taimi e mawhai o ngā luakungi live, ia e ngā oe lava o le a mawhai o ngā member i le channel lea wha, o le lau te mawaina, mea lea, press or click, join to be a member, to get a membership. Ia, e iai fo isi, nai whaamani anga la iti, e te mawai, ia e lungi whaamani anga fo i le o kupe, ia o le ako e waku fo i kupe, o le kausu e aku ni kupe. Ia, ai, Samoa, whaafitai te le lava le mai mua mai.
o le a se ngangana o ni upu le fa ua tau ua le tau tamali I le whaafafonga mai ia po ni winga fo I o le fa ua le tala fea ngai ma le sila sila mai o ni mawhauwhaunga fo I o le fa ua le nofo maalie I lau whaafafonga ia whaamangalo mai le fa e iai taimi e le tonu pea le tangata I le whaafafonga se tasi ia e iai fo I taimi e le iloa I le fa ia sona se o ni ona manatu vai vai ia ai whaatopa ina lava whaatai tele awana I ngalo subscribe if you are watching I can let subscribe like awale ngalo le like ya comment ma share ya ta wala vale share e ma fai ai ona reach ia le nei video inisi ele o ma fai ona lato ma waina ya ai manui ala vala fa sa sa moa de nei fiafi e fo I o lo fia ngai pea ma fia ma tiu te o maluenga o e lo fia wa I lunga wana tele ia malutia pea lo to wola ia au o lo tatu tamai langi na to o sa li atu fai ma lo longa le po ia fai se ma lo longa fi le mu ma le saunga le mu a watu lo to so I fua I le malama ua fofo mai ia o se upulea ma se vai vai ma ia nea wha ia tātou wha so fuaina Samoa so wha